Agartha i Shambhala, drugi deo. Konferencija u kojoj Bernard de Montréal odgovara na pitanja Richarda Glena. Pitanje. Shambhala i Agartha, ova sveta mitska mesta sakrivena u unutrašnjosti zemlje, gde vlada gospodar sveta od zore vremena, mnogo pre poznate istorije čovečanstva, pažljivo su sačuvana u orijentalnoj tradiciji. Da li su mesta zvana Agartha ili Shambhala dostupne ljudima? Drevni spisi govore da se tamo nalazi Sas, a znamo da je to mesto između materijalnog sveta i astralnog sveta smrti, kao i vazdušne komore, hodnici, vrata i tako dalje. Bernard de Montréal odgovara. Dakle, Agartha i Shambhala postoje. To su centri inteligencija. To su tajna društva koja evoluiraju na drugom nivou i ova društva su vrlo aktivna. Ova društva su povezana na različitim mestima na planeti, onim što vi nazivate hodnicima. Ali to nisu fizički hodnici, to su eterični hodnici. Možda negde postoje ulazna vrata, ali sami hodnici su eterični. Oni su u drugoj dimenziji i ljudi putuju u ovoj dimenziji. Dakle, neko ko je na Tibetu može da ode u Južnu Ameriku ovim hodnicima. Također postoji još jedna inteligentna zajednica u središtu zemlje. I ova bića nisu uopšte naklonjena čoveku i mnogo su štetnija za ljude od same Agarthe i Shambhale. Kada govorimo o Agarthi i Shambhali, ljudi zamišljaju ova inteligentna društva kao dobronamerna. Misle da su to bića koja žive na ovim mestima, da su to bića koja brine o evoluciji čoveka. Ali uopšte nije to tako. Ali to od njih nikada nećete saznati, naravno, oni vam nikada to neće reći sami. Okultna društva, nevidljivi svetovi, inteligentni organizmi nevidljivih svetova uvek imaju, za one koji ih predano slušaju, vrlo važne programe i misije od visoke vrednosti što se tiče njihove evolucije. Ali da li su to zaista tako važni programi i misije od visoke vrednosti? Nisu. I da li su ovi programi realno opasni? Nisu. Čovek je vekovima živeo jedan period koji je jedan evropski pisac nazvao prigodno involucija. Dobro, bilo je tu i dobrih stvari, ali bilo je i loših stvari. I tokom evolucije bit će i dobrih stvari i loših stvari, jer uvek postoje ove dve struje. Ali tamo gde se ove dve orijentacije susreću, tu čovek treba da napravi izbor, ali ne psihološki izbor. Treba da napravi izbor tako što će i sam znati kuda treba da ide. Ako ne zna kuda da ide, bit će zaveden događajima i prizorima. To što ljude zanima Shambhala ili Agartha je jedna stvar, a to što ljudi pokušavaju astralnim projekcijama da odu u ove regione je sasvim druga stvar. To su svetovi koji lako mogu stvoriti ovom putniku moćne iluzije. Već sam vam rekao, ako Lucifer ikad dođe popodne u vašu kuću ili se pojavi na vašem mentalnom ekranu, pozvonit će na vrata, ali vam se neće predstaviti kao Lucifer, već će reći
ja sam Arhanđeo Mihael, daće vam čak i ružu, ali to će biti psihološka greška s njegove strane jer je trebao da vam da ljiljane. Isto je i sa svetovima Agarte i Šambale. Postoje dva carstva u tim svetovima. Postoje dva nivoa inteligencije koje dominiraju tim svetovima. Čovjek ne treba da stvara stalno vatreni obruč oko sebe da bi predstavio ono što je u njemu totalna svest. Ako Agarta, da bi održala komunikaciju sa snagama, mora koristiti vatreni obruč koji je trajno održavan, to je zato što se ta vatra koristi za kontrolu inteligencija sa kojima ima vezu ili odnos. Kosmičkim inteligencijama, savršenim inteligencijama nije potrebna vatra da bi se kontrolisali, jer one se ne mogu kontrolisati. Ako možete da kontrolišete neku inteligenciju, morate biti sigurni da li je ta inteligencija arimanska ili luceferička. Inteligencije koje su u planovima savršenstva, u savršenim planovima, perfekcionim planovima, u planovima svetlosti, ne mogu biti nikada kontrolisane. One će vas naterati da radite sa njima, pod njihovim uslovima, sve dok ne budete u vibracijskoj harmoniji sa mentalom i emocijama, eteričnih ravni i svega toga, i izdržati njihovo konstantno prisustvo. Ali ako vam ikada ova bića, ove inteligencije daju moć, daju neku moć, to neće biti nikad za oči javnosti. Za vašu korist. Ako kontrolišete snage, ove snage nisu na visokom nivou evolucije, mogu vam biti od koristi, sve dok znate sa kim imate posla. Ja nemam primjedbe na ljude koji rade voljom i okultnim mehanizmima za korišćenje elementarnih sila, ali uveravam vas da ako ovi ljudi nemaju dovoljno unutrašnje snage i volje, na kraju će ih te snage dovesti do ludila ili samoubistva. Kakvo pravo čovjek ima da zapoveda? On nema pravo da zapoveda nekome kada je i on sam zapovedan od nekoga. Iako je on sam sklopio ugovor, mandat ove zapovesti. Ne sklapa se ugovor sa Bogom. Ne sklapa se ugovor sa bogovima. Možemo sklopiti ugovor sa drugim snagama, ali ne možemo sklopiti ugovor sa savršenim inteligencijama. Oni koji ovo ne razumeju, vidjet će iz svog sopstvenog iskustva jednog dana da iza ovoga što govorim postoji veliki razlog. Postoje ljudi u ovom svetu koji praktikuju sa velikom voljom i marljivošću metode, tehnike, da rade, uče, dobivaju informacije, komuniciraju sa inteligencijama, a da čak ni ne znaju njihovo poreklo, da čak ni ne znaju ko su to, s kim imaju posla. Daću vam jedan primjer. Nacisti su poslali jednu delegaciju na Tibet da stupi u kontakt sa snagama Agarte. Hitler je trebalo da pobedi u ratu, a ove snage su trebale podržati okultne aktivnosti nacističkog pokreta. Ali znamo da je Hitler izgubio rat. I kada je izgubio rat, shvatio je da gubi rat. I onda je stvorio uslove
Nemačkoj za svoje sopstveno samoubistvo. Jer nije hteo da padne u njihove ruke, u njihovim rukama. Veliki broj ljudi koji su došli sa istoka, koji su bili povezani sa celim ovim mehanizmom. Zašto onda Hitler, koji traži pomoć od okultnih sila i koja mu je obećana i data, i na kraju su se odrekli od njega? Zašto su to učinili? Ali ko diriguje? Ko upravlja? Ko kontroliše evoluciju? Ko kontroliše sve velike pokrete? Ko kontroliše sile u univerzumu? Satanske snage mogu da deluju, mogu da urade neke poslove do određene tačke, ali posljednju reč nemaju satanske snage. Tako se Hitler uhvatio u sopstvenu zamku. Zatražio je pomoć, dobio je pomoć i u posljednjem trenutku su ga ostavili na cedilu. Jer cilj Hitlera, Hitlerovi interesi nisu nužno interesi ovih snaga. Hitler je želeo da dobije rat i da zapoveda da bude na vlasti sljedećih 1000 godina, ako ne i više. Ali ove snage su želele samo da stvore rat i to su i učinili, stvorili su rat. Pitanje. Ali da li se čovjek može nadati pomoći Šambale kako bi dosegao svetlost? Ako jeste, na koji način? Ako ne, onda zašto? Odgovor. U redu je. Ovo je filozofsko pitanje. Ovo je pitanje koje se tiče celog čovečanstva. Mogu li ljudi očekivati pomoć od Šambale? Da. Može li pojedinac očekivati pomoć od Šambale? Da. U zavisnosti od otvaranja njegovog uma, njegovog mentala. Što više bića imaju probuđeni um, otvoreni drugim rečima, što će manje biti bića zatvorenika tradicionalnih formi svog obrazovanja na svim mogućim nivoima, to će više ta bića imati vibraciju koja će im omogućiti da dođu u kontakt sa ovom energijom. To je samo energetski problem, nije uopšte psihološki ili spiritualni problem. Pitanje. Da li jedan guru, učitelj, majstor i tako dalje mogu pomoći ljudima da dosegnu do Šambale? Odgovor. Guru je jedan od onih ljudi koji imaju naprednu spiritualnu evoluciju i koji pomažu u evoluciji čoveka u odnosu na pozitivnu karmu koju su razvili tokom svoje evolucije. Gurui, učitelji, majstori su deo jedne iste energije čovečanstva. Iste energije kao i sam čovek. Ali guru, učitelj, majstor ili čovek, bili oni laici ili ne, moraju jednog dana da uđu u ovu energiju, a kada su u toj energiji, ući će u kontaktu sa snagama Šambale. Gurui, učitelji, majstori su samo pomagači čovečanstvu. To su vrlo dragocena bića za čoveka. Ono što čovjek treba da shvati je to da kada stupi u kontakt sa energijom Šambale, onda je on sam. Nema više nikoga da mu pomaže, da bude uz njega, da ga gura. Učitelji ga samo pripremaju.
I kada je dovoljno spreman, pripremljen, onda ide u drugu fazu u svom životu. I u ovoj fazi će biti sam. Pitanje: da li će kralj sveta posljednji napustiti Agartu i šta će se desiti na kraju sa kraljem sveta? Odgovor: kralj sveta, kada završi sve svoje aktivnosti na zemlji, bit će prebačen u drugi deo galaksije, ali kralj sveta neće otići iz Agarte pre kraja Armagedona. Pitanje: Armagedon, da li ste pritom mislili na apokalipsu? Odgovor: ne. Apokalipsa je kraj ciklusa 5. rase i povećanje kosmičke vibracijske svesti na zemlji. Armagedon je sukob između snaga Agarte i Šambale koji će se desiti na kraju 6. rase i na početku 7. rase, kada se čovjek vrati u ciklus čovjeka duha i započne svoju jupitersku evoluciju. Pitanje: da li Agarta predstavlja pakao, a Šambala predstavlja raj? Odgovor: Agarta je kreativna svest. Pakao? Da. Postoje 3 pakla u našem sunčevom sistemu. Središte Zemlje, to je deo pakla. Pluton je također deo pakla. I astralno telo čoveka je deo svesti pakla. Dakle, Agarta je povezana sa ova 3 centra. Šambala jeste zemaljski raj, to je dimenzija koja je povezana sa zemljom, koja jeste savršena i koja je upravljana bićima svetlosti za evoluciju čovjeka ka svetlosti i izgradnji savršene čiste nauke. Pitanje: šta treba učiniti da bi se oslobodili formi i da više ne mislimo? Odgovor: ovo je vrlo dobro pitanje. Mehanizam koji omogućava ljudima da to postignu je vrlo jednostavan. Kada čovjek shvati da nije on taj koji misli, sve dok čovjek ne shvati da nije on taj koji misli, već da misao dolazi u njemu, da ova energija prolazi kroz njega i da je njegova subjektivna misao formulacija energije kroz njegov mozak, on počinje onda da shvata iluziju forme misli. I na kraju postoji komunikacija između njegovog nižeg mentala i supramentala. I sve dok čovečanstvo misli da misli, bit će u iluziji forme misli. Kada čovjek shvati da nije on taj koji misli, da misao dolazi od tamo negde drugde, počet će da razume fenomen iluzije misli i automatski će ući u supramentalnu komunikaciju sa inteligencijom. Pitanje: da li rat Antihrista znači uništavanje Agarte? Odgovor: ne. Period Antihrista, vreme Antihrista, označava vrhovni pokret sila Agarte na zemlji. To je vrhunac moći negativnih sila na planeti.
to je okultna dominacija, sila crne magije na planeti. To je savršena veza između astrala i čoveka. Sve što je povezano sa aktivnošću Antihrista je povezano sa ovim periodom involucije, koji će navesti čoveka da shvati da treba da uđe i da ulazi u novi ciklus. Izuzetno važan period za ljude i na emocionalnom planu i na mentalnom planu. Kada čovjek otkrije šta znači Antihrist, tek onda će shvatiti koliko su moćne sile Agarte na zemlji. Shvatit će u kolikoj meri je bio u neznanju, u nepoznavanju formi. I onda će početi da razume, onda će početi da shvata određene stvari, kao to da će se desiti, dešavati događaj u svetu koji će mu omogućiti da razvije novu nadu za evoluciju čovečanstva. Pitanje: koja je razlika između vanzemaljaca i anđela? Odgovor: vrlo zanimljivo pitanje. Vanzemaljci, vanzemaljski koncept, to je koncept koji odgovara prirodi čoveka. Kada bi čovek mogao da shvati da čovek kakav jeste trenutno nije čovek, već samo čovek u postajanju, koji će imati moć da manipuliše energijom svetlosti i stvara oblike po potrebi, shvatit će i razliku između vanzemaljca i anđela. Razlika između onoga što nazivate vanzemaljcima i anđelima je jednostavno samo razlikovanje u vibraciji. Postoje bića koje su izuzetno evoluirala u univerzumu. I ova bića svojom evolucijom imaju moć trenutne komunikacije po volji sa svima i svuda u kosmosu. Ova bića su anđeli. Vanzemaljci su bića koja nemaju ovu moć. Oni su ograničeni faktorom vremena i energije i predstavljaju rasne aspekte čovečanstva, ali su više razvijeni. Napredniji su. A čovjek koji posjeduje dušu mora jednog dana biti u fuziji sa energijom ovih bića, koja vi nazivate anđelima. Ova bića su ispravljači misli, podešivači misli, a kad je ispravljač misli fuzioniran sa dušom smrtnika, ovaj čovjek postaje besmrtan. Mi ih zovemo podešivači misli, jer upravo oni podešavaju misao čoveka. I zato kad čovjek shvati da nije on taj koji misli, već da neko misli u njemu, on počinje da ulazi u univerzalnu inteligenciju. I vanzemaljci su također pod istim zakonom. Najveća manipulacija bića iz Agarte i iz astrala je ta što se ljudima predstavljaju kao anđeli, ali to nisu. Pitanje: kažu da smo svi mi bogovi i da čovjek ne treba da se klanja nekom tamo bogu ili da se klanja bogovima. Koje je vaše mišljenje o tome? Odgovor: čovjek je biće koje u sebi ima moć svetlosti jer ima dušu. A kada se duša sjedini sa ovom svetlošću, čovjek postaje kreator i na to se misli kada se kaže da je čovjek Bog. Čovjek ima moć stvaranja kada je u uslovima energije
koja mu dozvoljava ovu kreativnost. Ali moramo se čuvati idealističkih, filozofskih ili spiritualnih koncepta koje sebi dajemo da bi se sami vrednovali, da bi sami sebe vrednovali. Jer kad je čovjek u fazi kreativnosti, više ga ne zanima ni Bog, ni niko drugi. Jer je on samo ono što on jeste. Deo je egocentrične sujete čoveka da želi da veruje da je Bog. Ali to mu ipak omogućava u međuvremenu, pre nego što to zaista i postane, da izdrži sve terete života, da sebi da spiritualnu hrabrost, da napreduje ka vrhuncu svoje evolucije, što je prelazak iz jedne materijalne ravni u drugu. To mu dođe kao pilula, kao lek. Pitanje. Budući da sve ima svoj razlog postojanja u involuciji, zašto treba da ima toliko patnje pre nego što se vratimo u svetlost? Odgovor. Jer patnja dolazi iz činjenice da čovjek živi svoj egzistencijalni život svojim emocijama i intelektom. A svetlost ne može prodreti u čoveku bez vibracijskog šoka koji ona stvara tokom svog prolaza kroz njegove centre. Svetlost je moćna, vrlo moćna, i kad ulazi u čoveka, bilo da ulazi u njegovu inteligenciju, bilo da ulazi u njegovo emocionalno telo, stvara šokove. I ovi šokovi su patnja. Nije da svetlost ili duh želi da čovjek pati i trpi, nego čovjek je toliko gust, njegovi eteri, njegovo eterično telo je toliko gusto da svetlost ne može prodreti u njega, ne može ući u njega bez šokova. I ovi šokovi, naravno, povećavaju vibracijsku stopu ovih etera i to je ono što na kraju omogućava čoveku da pređe sa jednog nivoa vibracija na drugi. Patnja je deo involucije, užasna je, nepodnošljiva je, tako je, ali je deo zakona savršenstva materije. A kada je čovjek iznad zakona materije, više neće patiti. Patnja stvara u svesnom čoveku promjenu vibracije u njegovom telu, u svim njegovim suptilnim telima, ali kada je on doživljava nesvesno, ova patnja jednostavno služi kao materijal za evoluciju duše i ništa više. Ono što čovjek ne razume je to, i ovo je opet zbog njegovog tradicionalnog obrazovanja, jeste to da čovjek ima dušu i duša uvek koristi ljudska iskustva na materijalnom nivou da bi ona evoluirala. Čovjek će patiti sve dok je u službi duše. Jer ego je u službi duše. I samo kada čovjek na nivou svog ega postane duh, kada preokrene ovaj polaritet, kada ego postane duh, onda će duša biti ta koja će biti u službi čoveka, u službi ega. I onda čovjek više neće patiti. Čovjek kada jednog dana bude u svetlosti, kada bude u eteru, više neće patiti, jer će mu duša služiti, jer će mu duša biti na usluzi i koristit će energiju duše da kreira, da stvara. Ali sve dok je čovjek u službi duše, on će i dalje patiti,
jer duša koristi patnju, koristi događaje iz života na emocionalnom planu i na mentalnom planu da bi evoluirala. Ali kada duša u dovoljnoj meri evoluira, kada se duša dovoljno razvije i desi se fuzija sa dušom i podešivačem misli, u tom trenutku čoveku je data na nivou njegovog ega koji postaje duh, data mu je moć korišćenja energije duše. I to je ono što omogućava čovjeku da više ne pati i da živi rajski život u paralelnim svetovima. Pitanje: ko su Melšisedeki? Odgovor: Melšisedeki su deo mislećeg tela. Melšisedeki su deo one hijerarhije u kojoj su naučnici, inženjeri svetlosti. Melšisedeki su bića koja imaju veoma naprednu nauku o evoluciji i oni rade sa Šambalom. Oni štite Šambalu u sunčevom sistemu. Svi centri inteligencije u kosmosu moraju biti zaštićeni, jer postoji neprestano u kosmosu ta borba, ti energetski sukobi. Jednog dana čovjek će biti sin Melšizedeka i neće više biti sin Adama. Pitanje: spomenuli ste prestanak ciklusa involucije. Želeo bih da znam da li je to u skladu sa završetkom karantina izazvanog Luciferovom pobunom. Odgovor: da, ovaj karantin će trajati još nekoliko vekova. Tokom nekoliko vekova luciferijanske snage kroz Agartu i tako dalje više neće moći da inficiraju ljude, jer ljudi će biti u nauci. Ali evolucijom tokom vremena ljudi će izgubiti sposobnost održavanja svojih vibracija na određenom nivou i na kraju čak i sinovi svetlosti na početku ciklusa vidjet će pojedince iz svojih redova kako prelaze u drugi tabor zbog pada njihovih vibracija. I upravo u to vreme, zbog moći sinova svetlosti i nauke koja će biti izuzetno moćna, izuzetno napredna u ova vremena, Zemlja će doživjeti najveći period crne magije, konflikta, borbe između crne magije i bele magije. Civilizacije koje su veoma napredne imaju ono što se naziva pravo najstarijeg. To znači da civilizacija koja ima ovo pravo najstarijeg nikada ne može da padne, nikada ne može sići, pasti, nikada ne može da involuira. Ona samo evoluira i evoluira i evoluira beskrajno. Ali čovečanstvo, čovek još nema pravo najstarijeg. I čovečanstvo će imati pravo najstarijeg posle 7. rase čoveka. I nakon ove faze evolucije više neće biti gubitka energije u univerzalnoj svesti na zemlji i čovjek će nastaviti da evoluira. Neće više biti ciklusa jer više neće biti karme na zemlji. Pitanje:
Da li je tačno da solarna energija ulazi u čoveka kroz njegov glavni nervni centar, solarni pleksus, omogućavajući tako evoluiranom čoveku da materijalizuje svoje forme misli koje mu omogućavaju da uhvati i vibracije Šambale ili Agarte? Odgovor: da, solarne energije mogu se manifestovati u svim centrima čoveka. Međutim, treba razumeti šta je to sunce. Sunce je izvan svog materijalnog oblika duh. Sunce je centar energije koji odgovara manipulaciji u našem sistemu velikih sila evolucije i involucije i sunce sadrži sve. Sunce sadrži moć konstrukcije kao i moć uništavanja. I kada čovek na nivou svojih energetskih centara, kao u slučaju solarnog pleksusa, kada prima sunčevu energiju, spiritualizuje sebe. I ova spiritualnost je donekle dobra jer mu služi. Ali u određenom trenutku ova spiritualnost postaje negativna u njegovoj evoluciji, jer čovjek ne može da uđe u evoluciju preko solarnog pleksusa. Ne može više da uđe u evoluciju preko astralnog tela. On ulazi u evoluciju samo preko superiornog mentala. I ovaj superiorni mental treba biti izgrađen od svih delova. I da bi superiorni mental čoveka bio izgrađen od svih delova, tako da mu solarna energija koristi u ovom centru, potrebno je da energija koja je bila na nivou solarnog pleksusa u početku, na nivou centra emocija, kao energija koja je u nižem mentalu čoveka, potrebno je da se transmutira da bi se stvorio jedan novi, viši princip. I u tom trenutku sunčeva energija vrši kod pojedinca određeni rad, to jest prodorna sila ove energije zamenjuje u njemu sve veze koje on ima sa drevnom rasom čovečanstva, da bi ga naterala da uđe potpuno slobodan u kontakt sa inteligencijama Šambale. Mutacija se mora izvršiti, mora postojati mutacija. A da bi postojala mutacija, da bi se desila mutacija, mora postojati patnja. A da bi postojala patnja, mora postojati razlog koji stoji iza patnje. I ovaj razlog je deo životnog plana svakog pojedinca. A kada su emocionalno i mentalno telo dovoljno transformisani, postoji još jedan drugi sloj svesti u čoveku koji mu omogućava da bude u telepatskoj komunikaciji sa inteligencijama svetlosti i da automatski razume sam svoj životni plan i pripremi se za ulazak u dimenziju paralelnih svetova. Pitanje: kada čovjek ima svoju Hristovu ili kosmičku svest, da li će imati još uvijek zemaljsko telo? Da li je ova mutacija već započela, pošto se nalazimo na kraju samog ciklusa? Odgovor: kada čovjek uđe u eteričnom, više mu neće trebati materijalno telo, ali materijalno telo može koristiti po svojoj volji. Materijalno telo je telo koje se konstruiše, koje se gradi, ali i koje se uništava. Iako je čovjeku potrebna ova forma zbog obavljanja tamo nekog posla,
može da koristi ovu formu. A ako želi da je se oslobodi, da se oslobodi te forme, onda će to i učiniti. Pitanje. Ako je Šambala moćnija od Agarte, zašto smo onda zatvorenici moći Agarte, odnosno vremena? Odgovor. Jer smo mi na zemlji žrtve zakona ciklusa, a Agarta svojom inteligencijom i svojim moćima konstruiše čoveka prema zakonima involucije, a Šambala odgaja čoveka prema zakonima evolucije. I kada se Agartin ciklus rada završi, ciklus Šambale će početi. To su kosmički zakoni. I kada čovjek razume dobro ove zakone, na njega više neće uticati ono što Agarta radi, jer je već ušao u evoluciju sam. On sebe automatski stavlja pod nekim drugim zakonom, koji je zakon svetlosti. Ne radi se uopšte o moći, ko je moćniji, ko je jači, ko je slabiji. To je samo ciklus. A kada svetlost uđe u ciklus, ona završava ciklus koji je bio pre nje. Stavlja kraj tom ciklusu. Pitanje. Već ste rekli da postoje negativni ljudi koji su eksploatisani od bića iz astrala, koja ih koriste za svoju evoluciju. Šta mogu da urade ovi ljudi da bi se spasili od njih i osjećali bolje, malo si olakšali? Odgovor. Velika borba između čoveka i astrala svodi se na dve stvari. Prva stvar je volja. Druga stvar je da ne dozvolite manipulaciju. Zbog toga uvek kažem da ne treba da verujete, ne verujte. Samo treba da prepoznate vibraciju. Jer kada shvatite važnost neverovanja, ne kažem da treba da negirate. Kažem da ne verujete, što je mentalno stanje. U tom trenutku se čovjek oslobađa astrala. Ali astral je vrlo moćan kod ljudi, posebno kod osjetljivih ljudi, kod ljudi velike osjetljivosti. I često postoje komunikacije između astrala i čoveka i čovjek mora da koristi svoju volju i činjenicu da on ima sposobnost da ne veruje onome što mu se govori, da ne veruje mislima koje ulaze u njega, da ne bi bio eksploatisan od ovih sila. Čovjek to može, čovjek ima to pravo. Zato je volja prvo i glavno sredstvo za izbjegavanje i prestanak manipulacija. Ali čovjek ima vrlo malo volje, jer čovjek ima izuzetno osjetljivo telo, puno želja, koje ekstremno reaguje do ekstrema. I čovjek ima toliko želja, toliko toga on želi, samo želi, sve više i više. Ali upravo time sebe postavlja na tacnu, na poslužavnik astralu. Oni koriste te njegove želje, tu njegovu potrebu za zadovoljstvima. Snaga volje je neophodna, izuzetno važna u životu. Volja i odlučnost da se suprotstavite. Jednog dana će čovjek otkriti da postoje 2 od 3 principa koja će se živjeti na zemlji na kosmički način. To su inteligencija i volja.
Princip kosmičke ljubavi nikada se neće živeti i poznavati na materijalnom planu. Kada bi čovjek živeo ovaj kosmički princip, energiju ovog principa u njegovom materijalnom telu, stradao bi strahovito, jer je ovaj princip pod uticajem etra. Ali čovjek može na materijalnom planu da živi kosmički princip inteligencije i volje. Princip volje. I kada živi po ovim principima, uništava sve što je astralno u njemu i priprema se za eterično, gde onda može da koristi energiju ljubavi i da stvara forme koje su harmonične i služe civilizaciji čoveka. Pitanje: kako se svi možemo reinkarnirati, pošto je postojao samo 1 milion stanovnika u vreme Hrista, na primjer, a sada nas je više milijardi? To je pitanje koje mnogi ljudi postavljaju kada je u pitanju reinkarnacija. Da li postoji odgovor na to? Odgovor: ako je na zemlji 4, 7 ili 10 milijarde stanovnika, u nevidljivom će ih biti milijarde i milijarde i milijarde stanovnika. U nevidljivom je više bića nego što će ih ikada biti naseljenih na svim planetama. Dakle, uvek ima dovoljno bića za snabdevanje ove druge strane svemira. Ogroman je broj onih koji čekaju, koji su deo ciklusa povezanog sa planetom Zemljom, a neki čak dolaze iz drugih solarnih sistema. Zato ne brinite, nikada neće nedostajati ljudi na Zemlji i neće nedostajati duhova koji će ući u kovorte od mesa. Kraj drugog dela.